mwene data ndashaka kukubwira ngo utoze umutima wawe, utoze ibitekerezo byawe gushimira Imana. Dawidi niwe umuntu yari yabisobanukiwe neza, aravuga ngo abwira umutima we. Yarabizi neza ko umutima wishuka, yarabizi neza ko umutima ushobora kwibagirwa ko ari Imana yamukuye inyuma y'intama ikamwicarika ibwami. Maze arabwira umutima wa mutima wanje himbaza Uwiteka, ntuze wigere wibagirwa aho Imana yagukuye. Mwene data ndakubwira ngo wewe ahantu wicaye, ahantu uri, ndakubwira ngo uhore uzirikana gushimira Imana no guhimba izina ry'Imana utekereje aho Imana yagukuye. Ushobora kubona hari ibiteko biracamo neza, hari bitagenda neza uyu munsi, ukabona ngo nta mpamvu ufite zo gushimira Imana, ariko impamvu zirahari. Icara ubitekerezeho neza, impamvu zo gushimira Imana zirahari. Byuka mu gitondo ubwira Imana ngo hari impamvu nyinshi zo kugushimira. Izina ryawe murikomeze gushirwa hejuru. Shalom bene data, tongekanye twabasuhuje mwese aho muherereye. Ubuntu bw'Imana yacu, ineza y'Imana, amahoro y'Imana bikomeze bibane natwe. Imana tugira ubuntu bwo kongera kubyuka, tukaba turi amahoro, tukaja hanze tukareba akazuba bikemera, tukaba turiho, akaba yatwemereye, tukaba tubasha kuvuga. Kuko ndagira gutya, ndagira amaboko gutya, murabibona ubu n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwonyene bwo butuma umuntu abasha kugira ikintu cyose akora bikemera. Nimba wicaye mu kazi ushobora kuri ku mashini ukabona icyo urakora bigakunda, uje umenya ngo n'ubuntu bw'Imana. Hari ukuboko kw'Imana kwabiherekeje kugira ngo bitume bikunda ibyo uriko urakora. Rero dushimiye Imana cyane, nukuri ndabinginga muje mufata imitima yanyu muyishimira Imana. Bibiliya irambwira ngo Imana ibera hagati y'amashimwe y'abana bayo. Dieu siège au milieu de nos louanges. Imana ibera hagati y'amashimwe yacu, nta handi yibereye. Tuko turayishimira bituma hari ibindi bintu byinshi ikora ku buzima bwacu. Niho hantu yibera ko ikumva iguwe neza. Iko turavuga ubukuru bwayo, tuvuga urukundo rwayo, tuvuga imirimo myiza yadukoreye. Aho hantu Imana irahakunda cyane. Uyu munsi nagize umugisha wo gutekereza ku rukundo rw'Imana no ku mbabazi z'Imana. Bima gutekereza ku mirimo y'Imana, ndatekereza nango ndasenga, nongera nitekereza iyo nkiri muto, ntekereza Imana ubugikora mu buryo budasanzwe. Imana irera, Imana igabura, Imana iheka, Imana ikura muri situation umuntu atarazi ngo iva nko gute. Nabitekerejeho numva umutima wanje ugiye gusaduka, mbuze uko nshimira Imana. Imana yacu niyo gushimwa. Iyi Zaburi niyo yahise yimpera. Iyi Psalm 118 mureke tuyisengeremo, dushimire Imana. Reka mbabwize ukuri, hariho ibintu tutashobora kugeraho, hariho urugero tudashobora kugeraho mu gihe tutaramenya no gushimira Imana. Muri bike dufite tutashobora kubishimira Imana, nubwo yaguha byinshi ntabwo uzayishimira. Ariko ni mutoze umutima wacu. Buri muntu wese, Dawidi ikintu yarushaga abandi bahane, ntayo mpamvu Imana yamukundaga, yagiraga umutima ushima, yagiraga umutima wo konesa. Jewe nasenze numva ndavuga ngo Mana, ubu narinde kugira ngo ungire uwo ndi uno munsi, ungire umwana wawe, nitwe umuragwa wo kuzabana nawe. Numva umutima wanje numvishije mbuze aho mpera nkishimira Imana. Niwe mpamvu navuze ngo reka ndabasangiza iri jambo turisengeremwo. Buri muntu wese ahari, ndabizi neza yuko ushobora kuba uri muri condition yayindi ubona yuko mbega nashima Imana gute, mbega navuga gute. Hari umuntu aba mu buzima ukumva
hari ukuntu wabaye dessus yari uteze ku Mana kuri kubibona, ukabona haho mengo washika intege, wasabye ikintu Imana umwaka urarangiye ntabwo irakiguha, umaze igihe kinini usengera ikintu ntabwo uri kukibona, ukumva n'impamvu zo gushima ntazo, ariko zirahari. Ndashaka kubwira ko zihari, impamvu zihari, wicaye ukabitekereza neza wamenya ko zihari. Nigeze kuba muri situation yo kumva ntafite ikintu na kimwe nabwira Imana, ntafite uburyo nasubira kuzamura ije ngo mbwire ngo Mana. Cyo nigeze kugwaza umubyeyi, nizera yuko azokira. Uko yari yaje agwaye, uko iminsi yagenda ihera, nari mfite kwizera ntashobora kubabwira. Nari mfite kwizera, ubundi ngira kwizera kwinshi jewe. Nari mfite kwizera, nzi neza yuko azokira. Aragwara amara nk'amezi nk'atatu, uko iminsi yagenda ihera agenda akira ku buryo bonaga nyene yakize, ku buryo sigara nshimira Imana. Umuntu wese duhe nkambwira yarakize, umuntu wese duhe nkabwira yarakize, nkababwira ukuntu nkabwira abantu bose ukuntu yakize, nawe agahamagara akabwira ukuntu yakize. Ariko denku mu gitondo kimwe arataha. Reka mbabwize ukuri, hari ibihe umuntu abamwo ukavuga ngo ubuse nabwira iki Imana, ubuse Imana niki ntayibwiye, ni gute ntayisenze, ego ugasigana rya jambo rivuga ngo sinzokuvaho, nta naho naje, nta naho naguhungira. Ariko bwa busabane bwanje nawe ukumva ntabwo umva ufite icyo wavugana nawe, ukumva nkaho mengo yaraguhemukiye. Niyo situation nari ndimo. Hari umwana twavuganye ejo arambwira ati nagwaje papa, ndizera mfite kwizera kwa kundi mbona neza yuko we nuko yanabonaga yuko anaremba pa raporo yanje, nabonaga yuko arakira. Uko yaremba naravuga ngo Mana jewe ndizeye yuko ukiza n'uwapfuye ukamuzura. Yari afite kwizera kuri hejuru cyane. Bukiye mu gitondo uko kwizera kwiwe ntibyaba nkuko yabishaka, umubyeyi warafa. Arambwira ati nta rindi jambo numva afite nabwira Imana, nta kindi kintu umva nasenga. Ubu umva afite kutumva ibyo bintu byamubayeho. Ni gute nizeye Imana kuri akagene, ariko Imana igatwara papa. Nibyo byambayeho. Ico gitondo ndababwiza ukuri, Imana ni Imana. Muri aya situation yose tuba turimwo, ni Imana yo gushima. Ni Imana yo gushima mu byo bihe nyene byose urimwo. Imana ihora ari yo gushigwa hejuru mu bihe byose. Ico gihe nari mfite umubabaro, Imana iraza, inamaze nk'ibisi nk'icumweru byabaye, namaze ibyumweru nka bibiri, icumweru cya kabiri byaranze nasenga nkumva sifite icyo navuga. Nicarana n'umuntu kugira ngo mwumvishe yuko uko kwizera kwa nari mfise, nkashaka gusobanurira umuntu, umva yari faso yo kwiremesha kugira ngo ndebe yuko nsubira kandi kwizera Imana. Ariko ico gihe numvaga ntafise Imana. Kubera iki wemeye ku mubyeyi agenda. Hama igihe kimwe ndi mu rushengero mu gitondo, ndavyibuka nagiye gusenga muri Nibature. Ngiye gusenga ico gihe nyene ukeneye ijambo riguhumuriza, ushaka kumva ijambo ry'Imana abandi bavuga. Ariko ico gihe naragenda, ibyo bavuga byose narumviriza gusa, sinumva. Ntavuga Mana, naguma gusa ntegeza Mana, ibi bintu warabyemeye, ibi bintu warabikoze. Imana ni Imana. Twaca mu bimeze gute, wabona ibintu bikumereye nabi, Imana yacu niyo guhimbazwa, niyo gushigwa hejuru mu ma condition de vie yose waba urimwo. Imana ifite impamvu ikubwira ngo shima Imana no kuri iki, irakwereka ngo wowe urayagushima gute. Uwo munsi ngiye gusenga muri Nibature, umuntu wari kuri program yo kwigisha ntabwo yari ahari. Ngezeyo ndicara, bararirimba, hageze kuvuga ijambo mba oblige guhaguruka ngo ngende. Baraza barambwira ngo tubwirize. Uko biri kose abantu bose bari ngaho, barabona yuko ntafite icyo nababwira vraiment, kuko narimeze nabi. Ariko ndaba oblige ndahaguruka ndagenda. Ijwi rirambwira ngo haguruka ugende, ico uri buvuga ndayikubwirira hari imbere. Ngezeyo namujurimbye ngo ririmba, ndaririmba, ngira aho turi kumwe bafashe gutera haleluya, turazitera. Ubundi nkunda haleluya cyane.
ndayikunda cyane, ndazitera mpejeje kuzitera kwa kundi nyene ya indi nka yandi yanyuma nyene rangiye, numva nk'ikintu kije uwo munsi narakize, kije kinsuka nkaho nkafasha amazi kikuye nk'ikintu cyari kibyimbye hano kiramanuye, numva umutima wanje uritse, numva amahoro, numva umunezero, numva ijwi rimbwiye ngo ya jambo Imana yabwira Eliya imubwira ahejeje kwica abahanuzi Bayali, arabwira Imana ngo ndashaka kwipfira, Yezebeli amukanze agenda kwihisha, niko nayisigaye meze, numvaga ntakeneye, numvaga sa n'uwapfuye nyine mu mwuka. Iryo jambo leta riraza, Imana irambwira ngo haguruka ujye wongere unywe, niryo jambo nabasomeye, haguruka ujye wongere unywe, urugendo rurashari rurerure. Iryo jwi rije, Imana irambwira ngo hajya, nta bindi bintu byinshi noba narakoze, byatuma ushimira, nta bindi bintu byinshi utekereza ko nzakora byatuma ushimira. Umubyeyi nimba yaratashe, cyari igihe ciwe, mwarasenze, yararuhutse, nta bindi bintu byinshi byatuma ushimira. Bariya bana naguhaye ntabwo ari imbaraga zanje, ubwo rugo naguhaye nta bintu byinshi noba narakoze ku buzima bwawe byatuma uhagarika kuganya ngo wihebe. Haguruka, iryo jwi nararyumvishije cyane, irambwira ngo haguruka ujye wongere unywe, ibyo gukora biracaha ni byinshi cyane, ntiwicwe n'ako gahinda. Ndavuga ngo Mana uri Imana, uzahora uri Imana, Imana izahora iri Imana mu masituwasiyo yose wowe uri kuracamwo. Nta mpamvu nimwe yatuma udashimira Imana, nta nimwe. Urebye iruhande ukareba inyuma, urukundo rw'Imana ngo rutugose n'imbabazi zayo gusa. Rero ndashaka kubwira iki mwene data, uyu munsi Imana yakuremeye, reka tuwishimiremwo. Ubwira umwanzi ngo nubwo bimeze gutyo, haracariho impamvu nyinshi zatuma ngushimira. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki uyu munsi, nashaka yuko dusengeramwo n'iri jambo. Ndabinginga bene data, mureke dushimira Imana, imbabazi zayo ni nyinshi. Hano Psalm 118 no shaka dusoma, haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi zihoraho iteka ryose. Inzu y'aba Aroni ivuge iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba, anshira ahantu hagari. Tuvuge haleluya. Anshira ahantu hagari, Uwiteka ari mu ruhande rwanje, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanje arantabara. Nico gituma nzabona ico nshakira abanzi banje. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Yesu ashimwe. Ndashaka dusengerere muri aya majambo. Iyi zaburi umuntu wese naza gufata umwanya aze kuyisoma yose. Ni zaburi nziza cyane, ivuga ku kuntu imbabazi z'Imana ari nziza. Dawidi avuga amajambo kuri Psalm, avuga ku mbabazi z'Imana. Dawidi n'umuntu yataye imbabazi z'Imana. Izi mbabazi twe tugenderamwo no munsi Dawidi yarazitahuye kera. Yarivugira ngo kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wagira ngo yarabizi ko natwe tuzashikirwa tukabona imbabazi zayo tutari tubikwiriye. Yesu ashimwe. Yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo imbabazi zawe nizo zangiza umwami, zinyicarika hano kuri intebe. Imbabazi zawe nizo zantoranije mu bana tuvukana bose, harimo abasirikare, harimo abantu bakomeye kundusha, ariko je ukankura inyuma y'intama ukangira umwami wa Isirayeli mwami. Niki kindi navuga usibye imbabazi zawe zankuye hari ahantu, usibye imbabazi zawe zangiza uwondi uno munsi? Niki kindi nagushimira? Niki kindi navuga ngo ndeke duhimbaza izina ry'Uwiteka? Niko yeko aravuga hano, mushimire Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Rimwe na rimwe hari igihe Imana dukorera ibintu tukibagirwa, tukarya tugahaga, tukava hano twarasengeye ibintu, twageraye
iyo twasabye Imana yabitugezamwo tugasigara twumva nkaho mengo twagezeyo ntitwishimire, tukumva nkaho mengo ibyo twagezeho twabigezeho bw'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu. No, ibyo twagezeho, ibyo tuko ibintu byose ico turi cino munsi ni imbaraga z'Imana, ni imbabazi zayo. Kuko ibyo uri kurakora ahuri hari abandi babigerageje kubikora ntibyakunze, ariko imbabazi zawe kuba zarakugezeho, reka tuyishimire. Uyu munsi uharire gushimira Imana. Uyu munsi uvuge ngo Mana, uyu munsi ndirengagije imitwaro yose ndayifite ni myinshi, ariko uyu munsi ndawuzanye imbere yawe, ndagushimire kuko imbabazi zawe ari nziza, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Haleluya. Uyu munsi ndibuka ndavuga ngo Mana, wowe uri se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi. Ndibuka mfite imyaka 8 uburyo Imana yagiye iturinda ikaturera kugeza uyu munsi. Imana ikaba yabayo kwizerwa ku ijambo yivugiye. Ntabwo twigaye twibura nico kurya, ntabwo ni tubura minervare. Imana yabaye Imana. Iyo ni Imana ndiko ndababwira bene data, imbabazi zayo. Jewe sinigeze mbura minervare, kandi hari abana bari bafite ababyeyi bose barabirukana, jewe nkasigara mu ishure. Kubera iki? Kubera imbabazi zayo. Ese nabango byagendaga gute? Ubuntu bw'Imana bwabanaga na mama. Ndabyibuka mama byuka mu gitondo agasanga bango Mana, wowe uri se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi. Niryo sengesho nibuka yahora senga. Ndavuga ngo Mana, iryo sengesho, imbabazi zawe zabanye natwe, ukatwigisha, ukanyigisha kugeza amagingaye, ukabuka imbere Imana. Niki twaguha? Nawe ubitekerezeho. Utekereze ku mbabazi zayo. Kubera kubakiye urugo, kubera guhaye umugabo mwiza, kubera guhaye ikintu cyose nico utarabona no munsi. Uvuge ngo hariho uruhande Imana yisigariza rutuma tuyishimira. Birahari byinshi, birahari. Nibyo uri kuracamwo wowe bisa nkaho bikomeye, umenye ngo tekereza neza, icara. Umurimbyi yaravuze ngo bariyo migisha nona Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Dawidi avuga gutyo, avuga ngo uyibare ntusige n'umwe. Umuntu wese agiye abara imigisha yose. Utekereje inyuma, ugatekereza uburyo wize, ugatekereza uburyo wabayeho, ugatekereza umuntu wese afashe umwanya agatekereza, yabona impamvu ituma dushimira Imana. Rero mureke dukora igikorwa cyo gushima Imana no munsi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yibera hagati y'amashimwe y'abana bayo. Imana ikunda abayira, nta bindi byo by'Imana usibye kuyishimira. Imana yaduhaye agakiza, Imana yatugize abami n'abatambye umugambi bwayo. Abatarayimenya nabo hari ibyo yabakoreye, kandi irategereje ko nabo muza mu ruhongore rwayo. Reka tuyishimire. Nubwo hashobora kuba hariho ibindi uri kureba, Satani ashobora kuzana ibindi bintu akwereka yuko byapfuye, byagize iki, ariko umwuka wera wicaye ugatekereza neza, wabona impamvu zatuma utera umugongo ibyo bintu bitagenda neza, aho ugashimira Imana. Umurongo wavuze ngo ubwo nari mu mabano narambaje Uwiteka, aranyitaba ashira ahantu hagari. Twarambaje Uwiteka, haragiye twambaje Uwiteka. Hari igihe uba muri situation ukambaza Imana, maze Imana ikaza ikagusanga ikakugirira neza. Mwene data mukundwa, dufatanyije no rugendo, ndakwinginga ureke uyu munsi
uwo munsi Imana yaremye tuwishimiremo, ntiwibagirwe iby'Imana yakoze. Dawidi niwe yavuze ngo mutima wanje wa mutima hari igihe wibesha, wa mutima hari igihe wibesha ukibagirwa. Aravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka, namwe mwabindimwo byose mwe ntimwibagirwe ibyiza byose nabakoreye, ngo ni uharira ibigabitanyo byanyu byose akagukiza ingwara zose. Mutima wanje ariko arabwira umutima wiwe, kuko yarabizi neza ko umutima hari igihe wishuka ukibesha, wamara kurya ugahaga batangura gutekereza ko ari imbaraga zawe. Ariko aravuga ngo wa mutima wawe, ndakuzi kuja wishuka, ndakuzi kuja wibesha, ntuze wigere wibagirwa Imana yasibanganije biriya byobo. Ntuze wigere wibagirwa Imana yagukuye kuri kiriya gisasiro wari umaze igihugu wariyeho. Ntuze wigere wibagirwa ko ari Imana yaguhaye urwo rubyaro. Ntuze wigere wibagirwa ko ari Imana yakugaburiye ushonje. Ntuze wigere wibagirwa ko ari Imana yaguhaye amazi yo kunywa. Nibutse uyu munsi, nibutse ibintu byinshi. Nibutse igihe kimwe hari muri 2016 nabyibutse. Twari dufite abantu benshi ico gihe mu rugo, benshi cyane. Ico gihe rero stock irahera mu rugo, irahera no kumufuka. Aravuga ngo ibintu byashize, ariko ushobora gufata amafaranga ngo ndaza kubigura, nta mafaranga yari ahari. Ndabyibuka uwo munsi rero narimperekeje abo bantu bari bamaze iminsi bari muhira, mbaherekeje batashe, ariko naraye nzi neza yuko nta mugati uhari, nta cayi gihari, sindi bubone amafaranga yo kugura amata, sindi bubone amafaranga yo gusuma. Umva, mbagije kuri ico gihe niyo cyambere byari bimbayeho. Ndavuga noneho karabaye. Iyo periode twabayemwo ubupfubyi, nagiye mbona Imana providing, sinigeze nkuko nabibabwiye Imana yabaye data. Rero ico gitondo kimwe mbonye ninjiye, mbona yuko umukozi ndi mumubwira ngo ntabwo namusiteka, ariko ndatekereza uko ndi mumubwire, ariko shoko biri kose sinayikubwira ngo niyirije, je nayikwiriza, umukozi nawe akiriza, umwana nawe akiriza, naye ngifite umwana umwe. Tugenda ndavuga ngo Mana, wewe waravuze ngo ntitwiganyire, ariko ndabona ibintu nkaho bitameze neza. Ndabyibuka nsohotse mperekeje abashitsi bagiye mu modoka. Nza mbona kumyenseze ibyo nabiheruka kera, ibyo nabiheruka i Burundi. I Burundi niho hazaga abashitsi muhira, nk'uhaje umuntu nk'umuonkle, nk'umuntu aje kukuramutsa, agahita asiga gupfumbatishije ngo uze kugura ifana. Nabiheruka kera ibyo bintu, sinari ndabizi no mu Rwanda. Ngeze amerekeje, Imana imuhe umugisha, n'ubu amafaranga sinzopfa ndayibagiwe. Ndamuherekeje, nzamona arampaye, aramfumbatishije ngo akira ngo muze kungurira amabiswi abana. Ndambwira urakoze cyane, nta yindi jambo narengejeho. Naragiye mu cumba, ndavuga ngo Mana, igitangaza nkoreye niki? 5,000 yampaye, nayibonye nkaho ari miliyoni ampaye. Yesu ashimwe. Hari igihe umuntu ubwo nari mu mababa narambaje Uwiteka aranyitaba anshira ahantu hagari. Hari igihe umuntu aba muri situation ngo Mana, ibi bintu biragenda gute, biraza kugenda gute, ariko ni Imana iho ikeya impamvu ituma tuyishimira. Jewe aya mafaranga yarayampaye, ndagenda mu mukozi arakora ibyo akora, bikurikiraho Imana ari ukuntu yabikemuye. Ushaka kubabwira ni kirero, ibyo gushimira Imana ni byinshi. Navuze ngo Mana watugabu uwo munsi sinza ndawibagirwa, ndavuga ngo Mana, we wangaburiye, nimba uno munsi nshobora kuba ntabura ico kugaburira abana, eske n'imbaraga zanje, eske n'ubwenge bwanje, imbabazi zawe zonyene nizo zituma tudashiraho, nizo zituma tugaburira abana, nibyo bituma ushobora kubona iyo minervare wishurira abana. Izo ni imbabazi zawe gusa zituma ubona ibyo ushobora guha abana. Nimba utarayibona no munsi, menya ngo imbabazi z'Imana ziracahari kugira ngo zongere zikore umurimo ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Reka rero dusengere muri isengesho, tubwire umuntu wese ahari, dusenge.
dusenge tubwire ngo Mana, imbabazi zawe twarazibonye. Nimba hari aho wabonye imbabazi z'Imana ziguserukaho, nimba hari aho watakiye Imana ukakumva ikakwitaba, nimba hari aho wiringiye Imana ikakumva, reka tuyishimire. Wishimire ku mpano y'agakiza, wishimire ku mpano y'agakiza yaduhaye, uyishimire mu buryo bwose wumva. Ariko dusengera isengesho uyu munsi uvuga ngo umunsi ni wo gushimira gusa. Mwana, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara, imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye ijambo wambwiye rizasohora, kuko imigambi yawe kuri nje ari myiza. Nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Mana, turaguciye bugufi imbere yawe, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye urukundo rwa rutarondoreka, turagushimiye ku mpano y'agakiza waduhaye, turagushimiye ko wadukunze tudakwiriye, turagushimiye yuko wabonye ko turabo kwizerwa ukatugabiza umurimo wawe. Uyu munsi twavuze ngo reka uyu munsi wakira amashimwe yacu, reka uyu munsi wakira amashimwe yacu. Wabaye wo kwizerwa, tu as été fidèle, wabaye wo kwizerwa, wabaye wo kwizerwa, wabaye wo kwiringirwa. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo mu mahanga yose wituye isi byose nta yindi Mana ihwanye nawe. Wewe ugira icumarira abakwiringira, wewe ugira icumarira abakwambaza. Ndaciye bugufi imbere yawe, urakwiye gushigwa hejuru. Turi imbere yawe, turi imbere yawe, tuzirikana ineza yawe, tuzirikana gukora kwawe, tuzirikana imigambi yawe myiza yagiye isohora ku buzima bwacu no ku bana bacu, yagiye isohora ku buzima bwa buri wese, yagiye isohora ku bavandimwe, yagiye isohora ku bavukanyi. Imigambi yawe myiza twarayibonye isohora, twarayibonye isohora ku rubyaro rwacu, twarayibonye isohora ku bavandimwe bacu. Twabonye imbabazi zawe zidusohoraho Mwami, twabonye imbabazi zawe zitwiyegereza zikatugira abana mu rugo tutari dukwiriye. Ijambo ryawe rirambwira ngo twari turiho tudafite Imana rurema, twari turiho turi kure y'amasezerano, twari turiho dutandukanijwe n'amateka, twari turiho tutemerewe no kwegera ku ntebe y'imbabazi. Ariko kubw'urukundo rwawe, kubw'imbabazi zawe, maze uravuga ngo nimuze, maze uratwiyegereza, uravuga ngo tubeho, uravuga ngo nimubeho, ngo twari mwivata twigaragura mu byaha, maze uratwoza udukuraho iyo myanda yose, utwambika umwambaro w'agaciro. Ubu twitwa abana mu rugo kubw'imbabazi zawe, ubu twitwa baragwa kubw'ubuntu bwawe. Dawidi abihishurirwa rero akavuga ngo mushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Mbega niyihe yindi Mana, mbega ninde mwiza nkawe, mbega nuyuhe mwiza nkawe atari wewe Mana rurema. Uri mwiza, halo, uri mwiza, uri mwiza.
Umuririmbyi yaravuze ngo uri mwiza kuko imbabazi zawe ari nziza kuri twebwe. Mana ni wakira amashimwe yacu, Mana ni wakira amashimwe yacu, akubera umubavu uhumura neza. Turagushimira ibyo wadukoreye byose, aho wagiye utwambutsa inyanja, aho wagiye utwambutsa uruzi tubona tudashobora kwambuka, maze uratwambutsa, udufata amaboko uratwambutsa. Aho wagiye utugaburira dushonje warakoze, twarabibonye. Aho waduhaye amazi yo kunywa tunyotewe, wagize neza. Aho waduhekeshereje abana, ukaduha guheka abana mwami, ibyo turabigushimiye. Ntega niyihe yindi Mana ari kudukorera ibyo? Twagushimira gute? Tuvuga muri detaye. Aho waduhaye ikirahuri c'amazi afutse tukanywa, tugashira inyota mu rugendo, turabigushimira. Aho wagiye uturinda ibyobo umwanzi yabaga yacukuye, tukabisimbuka. Aho wagiye udukura kwa muganga tugwaye, tutazi ngo tuzahava, ndabyibuka. Aho warahadukuye no musi turahagaze turemye. Aho wagiye mwami wanje utwigishiriza abana, ukatwigishiriza abana bakiga, na nubu ukikomeje mwami kubigisha, turabigushimira. Aho wagiye wubaka ingo umwanzi ashaka kuzisenya, turashima, turagushimira kuri izo ngo wubatse. Turagushimira ko watubakiye ingo ukazikomeza. Turagushimira Mana, turaguhaye icubahiro Mana. Iyo ni imirimo y'amaboko yawe. Umuririmbyi yaravuze ngo imirimo yawe mwami ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora, ubuntu bwawe ntabwo twavuga ngo tubuheze. Dufite impamvu imwe, zirenze zibiri, zirenze nyinshi, zituma tugushimira mwami. Hari umuntu umaze igihe kinini avuga ngo mbega ikintu nagisabye Imana ntakibona, ariko ufite impamvu mwene data. Shimira Imana. Hari impamvu nyinshi zituma twagushimira mwami. Aho wadukuye hahandi abantu bari bapfuye barambara ari benshi, hari impfu nyinshi, ariko turokora muri izo mfu. Uno musi duhagaze twemye, dufite ingo n'imiryango. Aho wagiye uturera, ukadukuza, ukatwigisha, izo ni imbaraga zawe mwami. Wagize neza, wagize neza. Warakoze. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Niwe Mana yonyine ukwiye gushirwa hejuru, niwe Mana yonyine ukwiye kubahwa, niwe Mana yonyine ibihumeka byose bigomba kuvugiriza impundu no gukomera kwawe. Niwe Mana ibituye isi byose, ibihumeka byose bigomba gucira bugufi bigushimira kubw'ineza yawe n'imbabazi byawe bitarondoreka mwami. Warakoze, wagize neza. Turagushimiye muri detaye zose. Turagushimiye kuba wahaye akazi, turagushimiye kuba wigishije, turagushimiye kuba wahaye urubyaro, turagushimiye kuba wagaburiye, turagushimiye kuba watsindagije, kuba wakuye kwa muganga. Turagushimiye kuri byose, muri detaye zose. Turavuze ngo reka izina ryawe ryubahwe, turavuze ngo reka izina ryawe rishigwe hejuru, turavuze ngo reka ibihumeka byose bivuge ko ari wowe Mana, bivuge ko ari wowe Mana. Wari yacitse intege, abo badafite impamvu yo gushimira Imana arazifite, zirahari nyinshi, zirahari nyinshi.
reka umwuka wera agenda mwibutse, reka umwuka wera agenda yibutsa abantu ko hariho impamvu nyinshi zatuma dushimira Imana, maze tugakomeza urugendo tukamenya ngo nejo ukora kw'Imana kuracahari, kugira ngo ukomeze kudukorera, ukomeze kuduhindurira amateka, kugira ngo ukomeze kutwubaka no kutugirira neza. Turagushimiye rero Mana, turaguhaye icubahiro ku bwa byose. Turavuze ngo reka ibendera ryawe ry'amashimwe rikomeze ritegeke mu buzima bwacu, rikomeze riganze buri muntu wese Mwami, uje uhora umuremera impamvu ituma gushimira, ituma avuga icubahiro cawe. Turagushimiye rero Data, turaguhaye icubahiro. Reka Mwami wanje muri kano kanya ugenderere umuntu wese, abagenda Mwami mu kazi ubagirire neza, abagenda mu kazi ubiteho, bitangira imbere, imbabazi zawe zidashiraho, imbabazi zawe zidashiraho zibitangira imbere, ubane nabo, barinde ikibini gisa naco, batwikiriza amaraso yawe, ibyo bakora bigende neza, niba kwambaza umve gutaka kwabo, umve kwinginga kwabo, babone neza yawe. Abari muri situation itameze neza, ubahe Mwami wanje kumva ko hariho ibyiringiro byo kugirirwa neza, kuko Imana yacu atari bayari, ari Imana ikora birenze ibyo twe dutekereza. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, kuko uri Imana ikora kandi agakora cyane birenze ibyo twe twibwira. Ndagushimiye, urakoze Yesu, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, ko wakiriye amashimwe yacu. Amashimwe yacu akwera umubavu uhumura neza. Uyu munsi twibutsa aho wadukuye, nitumire nk'Abisirayeli wabwiraga, barabwira ngo nimwamara kujya mu gahaga, ngo mukubaka amagorofa yanyu, ngo mukubaka amazu yanyu, ngo ntimuze mwigere mwibagirwa aho Imana yabakuye. Ntabwo tuzabyibagirwa Mana, ntabwo dushobora kubyibagirwa, ntabwo dushobora kubyibagirwa. Hari aho wadukuye. Turagushimiye rero Mana, turavuze ngo nushimwe, turavuze ngo niwubahwe, n'ibiriho byose bivuge gukomera kwawe. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen.